PD, KSX, ASDC, KMC atau bangka biar mau telas kamsir atau kanghang. Halo bangsa kacing waelong. Tangkap tetera, ini tuh kai sih ketepu. Mata tibra, tangkapan kompromis itu tetera lagi pun ini. Lapang somjai kan kacing dia. Lapen, penat. Orang political party lapen social relation doang apa? ACM, MLA, IM atau apa, MEC atau apa, kalau yang waktu nas kamsir penang lo, halah bangsa kacing wae lang sa medili lang bangsa ang time, katulang rito kantung, mate, nilito karpi, kaya kacang avito, pupen sinili, kita kureng po, aseme president, me, kaya kacang orang kelita, arja piti, laso positif na, kalau yang waktu nas kamsir betul. Tangkapan by better ng lapen kitunan a political party lapen social relation doan sa dami ite vet ikay vet ipeng vet silang lingge to na ibo sinili lapen song tayo pen pachinibulo tulinglibulo lasi nili lamte katanda pating oilo no nili tintin itakan si pajuri mo ate nili pito kitani tong tadora lasi apor ke honghe posi apora pancing hon anji laheno apor panjang si litung cing hon teglo pute itung kimbang iki setelah mecunce daji awe pidi nili kacoro kantung ate nang litung apa ate kopi kono ma pute nang litung lapo ana mula kacito lapo ana muti ke ana kacito dun ke nang litung sang surya saitus kami jolapen karbitan te karbi kai si di situ yang itu makamat hati pena joksi pini malam so wet apos na mail itu dan disubaya hijiben kau pacarisa kurna kita apos jalan itu keng kamu lagi rat kacito mate rada sayang kau kepala dunia pansi nang itu gewang labang so akacito long karbi long tumas kamsir tunta karbi long tumas kamsir tunta ano ditanang kifu bang sinili mata Jongsi, pena, kacing wayang secunce, Jongsi, Bihar में जो है PGR, along में election से बोलते, pena tikan lagi, akam se masih nilai lapang songs, jai kasih baca ni lo, akam se masih mereka itu cek, kami mau, jangan cek, kami orang tu masuk songs mereka itu dapat, pena Jongsi, ini tu makin mak, cunce betul kami orang tu masuk songs, MEC yang kedua. MLA yang kedua, IM yang kedua, MEC yang kedua, CM yang kedua, board chairman yang kedua, BDC chairman kedua lah ya. Ini tuh pindah orang berat, pindah orang berat. We won, no election, Pawan Komar go back, PRI go back. कभी हम लोग प्यारी दादागिरी नहीं चलेगा कभी हम लोग प्यारी दादागिरी नहीं चलेगा कभी हम लोग प्यारी दादागिरी नहीं चलेगा we won 62 long live 62 long live 62 long live handbrake long letik handbrake long letik handbrake long letik oh coroin lah kali tuh nilipan